Kahamela na resort kabadon hasok kerda harum jong kasinong pongtung kasurok kapan lit syamolinong. Ia kani ka resort lapli ya ka menhaka kat pratarik unaitung araja rapendriu. Kenjreng kahamela na resort kalayeng haki kencang balong lum bat na syakiar jong ka kilaker kilum pengat kibasay yala kijong kijing ubi klau kibalakot ya ubriu sya kijing tengen. Hang ni kidon ki kamra ki bahe ki jakayat kai pengat ki plang ki bajem kapung kabakhuj clear. Haba pai sya kajing plia ka ha kabalawan ban saki da ki trai jongka ki badai na kakur tangsong baru nau ba shan bor karbudon lembat ka ying kasem ka jong u. Kendiat syua ban ot yo ribon la pelong syua da ka program lengkot ha kabalas tang ya ka da ka babu bat pen kentang da ka jing duai na uba sen syar karbudon ubadai uhemen jong utrai ka resort. Bat bot ke jingkren nau sodar ka kur tangsong uba sprint tangsong bat layor ke jingkren nau kunyirang ba jong ka ying uba shanbor karbudon uba penbiang karbudon. Hakani ka program syuaban pli labu rudaki kentin ki bapen kenmau ki balasot na ka bible ka baong ko men sim jonga tu kerku ya utrai bat barok ka bahanga ya ka kerteng ka bakhu ki jong u. Ko men sim jonga tu kerku ya utrai bat wat klet ya ka jingle bah ki jonga barok. Bat hadin kane layor ka jing od ribon nau kongsan kane ka program uba Alan West Karkongor bat ru nau ba ra abok tensong. Haba keren uba Alan West Karkongor ula aimen sim ya kitrai jongani ka resort da ka boong bakane ka kam kaladei ka basngo tenat namar ya ka megalaya lapai kmat da barok ka wikari. Kaladei ka kam ka bamentoi shisha namar syua bakinong jungok kai pertai ka pisa kala rung lupa. Ha kabakum kane pat de ban long ki bastat pade ban pech siar ya uba kumno ne kabakumno on priang syaka yingsa. Namar kumbalong hi bat balatip da kaperhei barakawai baki briu jongi ke India kidon kamensim ke balajutan katlia. Kumta day banang kumno banjid wala kataru om baro. Kinong tray ru kiday banlong ki banang bahaban keren bat ay kijing syakri ka bapaka namarkin ya kendo bat ki babaha kijing long jong kinong jongok kai perhei na kijing long adekar bat sian hakarukom trikam kin mentoy palat ya kijing siu ka bakiyo. Sisu ula ay mensim da ka baong ru bakasurok kan om nek sa kumju nrei kakam pediang pade ya kakam tourism kan nek junom. Habayo ban yakren bat unong seng jong ka resort uba shanbor karbudon ulong baka hamela na resort kala de ka kerteng ki khun jong u arngut kumta kane ka resort kala a ka jing syakri na du menta ka sngi ka arbau tarik unaitung ar hajara penriu kumban cukudau bah hapo ka than kila don ar ligi resort kawai naki ka briwar hapo nong serngan bat kane pat ka bamenta ka de ka hamela na resort ka jela jungi bat kum kalong ta imat ka jela Meghalaya ka de ka jela ka bah khmat hari India beri jungi hite ki yo mentoy na kini kam ti ngasoban ong iba help lu congratulations ngatip hitri kam iu mensua bat mentah bikin ti akan kam cuma kai bersih dari ka very wise decision nomor bagan ni kam cuma kai bersih lah danginang ket baham kam long tu umau bukut no kam long tu samsara ba teng herdor teng kiudor saya lah dah. Jawan sesuai dengan surau lo kan seniusa kan salong. Kalau kalong ni mak kan kam setiap nasi long ni, tikena kam aju pingan long bah. Beri mana sah ni. Ngamtip anong kumno. Kami kalian tourism hing new 4% gibri di Indian. Ki Indian tourist. Maaf ya nga, umbaro yang hamtun no bro buan hingini Indian tourist idon bad reputation what hakaleng ka persayro pemi man kani po sulong ki penpat ya kayet lempat ya kajing tia kisno mala siu to sausan hajar la tiet sundon ya to resort ng pi bro ko bay bu de ki kendon ba heb coba kin rung ni ngala tip ba bunjat ki turis kidon ki turis posisya ki Indian tourist kita mendai pat ya keren ki pareng ru kiba don akor kiba iet ya kamariang kiba sutenat banyak kendu igitra kibuan kum gitaru mereka yau tourism jong yang nepo Meghalaya kala khle jaktung mentali abun ha gini kiba soma wai sawaja sananja la tiet ya fisnon barokat le ka bamon pi po social media gini gisni tu bajang tu po cliff colony hajaka jong aro aja hapo Bali ru aja Hapo Indonesia ru aja. Tina kat kadau I advice yang ai barit belum
dan kendiat ki rukom kum nu bapin filter dan ni bapin jiet ki nong wansa jong pin nai ai lemu tan nomor ba haba khadu hinga i benu te kong la ba itu kamera jong pi congratulations pila sina ba baar kamera la sina ba balai very important ke dengan ni ki staff tapi tang keren la do nuat banu turis bakam subon li la ai no saka tips itu hanai fi we jing ja ka jonga don we can thei po mo kodok bang hot de housekeeping kan ma kan ni ngam tip ki batri fi ki don em ni ngi kan ma pai kan ni don we ba du khasi basa seri pare wan sa bang asimet ka jing nang jong itai kong ban pun khu ya kamera kan sapor bumi na tau ngakwa ikan du ini ko dokhat wai tips laisha katulok aduh ijan kelandang tipun kan mau ha je ki nong tre jong fi ba dara kili abha ndai tang ketulok ki yo hakani kayo turis mo daya kendu bos bun musim na timo la bandai laisha so sya ketulok ti kata ba I advise fi kum ki try ang tabat ya ki bateri kan kejakakan last kan ong fi kum ni bakat du ngi ka tourism jong ngi imdon idon tang kamaria kibri giwan seni baki isana kamaria polong ya kani kajaka jong biru kum ko ke jaka ka bayalap kani ka ba promote kani ka ba kersiu ya kibri ban borong ya kamaria yang sa bulak apa sih anu po di sini po ribuan teh ham fi ham kita rai ha ai khap lang to yang lai yo no ga di kot ribuan mo 1 2 3 mang pli ka rum dai mang pli kecina juga hamilan resort kedina mentak ikut punya mana dan amat ikut we de hamil bukan salah jangan pada ibadah di kantai kata mana terkadang kawan bukan tema sana sebelum mentak ikut jangan terkadang mereka hamilan resort ini long ya kata kalau tangan mentak ibadah bah mau bikin tip hari ini kalau bisa kadang dan nama taki para tani yang dikelaitin di bawah pada hak nik jaga kemudian dan nama bentar yang ki berpat ki panapa kani kejaga dan apa kemingkot stok kerja kadang rut surok panlech mono ngatrai na slong kumas kentatam apa ini ke nang ni cakap pindah sama orang wajan pula balik cakap di border road di balik daki balik cakap jangan di border road yang di gila balik tam dak play ni lah jingking buat kasmar di kalalong cakap yang taman kalalong pedeng namun daki nang cuma kai bersih ada ki warna ni cakap ni ni lah sim yang kerana begini Cina yang kan sekarang ni, kita kalau di luar negeri, bangin ikam macam ni part time mah, kita kalau qualified, kita ada experience, antara bangin jejak macam tu ni lah, long sebuah lupa yang part time macam sini, kalau ikam macam ni, kita tinggal ban
yang lagi jom di kecat mau ban sedang kembang mengalu mengalu di ban harapan akan macam di partai juga dan kecengan kita akan nikah lagi. Jadi kedua ngaku orang bahwa aja kesanan gitu. Kalau di partai nama komunitas ini apa lambat kalau orang bahwa ban menyerap lang gitu ban mau ban kesan ini dari bagi monnya nak bawan ban mak mau ban cengok ya kayak restoran ban jawan ban nilai yang ni ban nonggu kesan marglen gitu. Kemudian dibatkan ya kam. Natarai di tangkatahi ban nama ba ya yang mutashpor natarai nak jiwang cuman surat maklum mentarkan kembang pot ingin hapan yasha makan gunung kam ni hapan yasha mahadin ba kala bit ab yang surat pasai ni di BGG bikin yaibe masuk postar inhab Indonesia nama surat aku yang singkin dat apa kecing sedang kecikut kandar kita membuat ba hatian dikila adat surat dikila kut kan kecing terlebih surat kalau yang semua atau ditulis satu buat kita poin kembali jualan di sini buat ada. Ini sesuatu benda dulu lah Monday ni. Ya kan officially nggak perintah. Kinong bed full open kinong bed nado Monday. Dan nado di rooms, nado di restoran, nado lama di restoran lalu abang dia di Paitan. Boleh cuba. Okay.